Orang yang rajin sholat Allah jamin hidupnya bahagia dunia akhirat. Ya Robbal. Tuh tempo Ustad. Aya Allah di Google Ustad maut kelaparan. Aya Allah. Heh Ustad mah rezekina berkah. Nah, alhamdulillah rezeki mah berkah aya bae. Komo bulan aya mah yeuh. Bu Rajab Sa'ban ini keur panen. Makanya pemajikan saya di tanggal 8 Rajab, sebab tanggal hiji saya di Mekah kene, eta di tanggal 8 Rajab nepi ka peuting ieu tara masak Bu. Bener, unggal poe ngahaneutkeun berkat bae unggal poe. Ji, ieu jeung isuk dahar ieu berkat di isuk dihaneutkeun ieu. Lamun aya, lamun eueuh mah ditungguan ku kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa safallahu lana min aqidatil jahilin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'razul mu'minin. Al-hadis. Yang termulia segenap para alimul ulama, para kiai, tokoh agama, para ustadz, para guru-guru ngaji, wabil khusus al-mukarram guru kita Kanda Kiai Haji Humaini, DKM Masjid apa namanya nih? Hah? Ya itu dia. Juga sahabat saya Al-Mukarram Bapak Ustadz Zain, qori kita. Mudah-mudahan guru-guru kita, ustadz kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aparatur pemerintah, Bapak Lurah beserta jajarannya, yang mudah-mudahan Allah kasih hidayah, Allah kasih taufik, Allah kasih nikmat dan keadilan untuk warganya. Amin ya Robbal. Ketua panitia penyelenggara beserta seluruh jajarannya, yang mudah-mudahan kerja keras panitia dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bapak, Ibu, hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, wabil khusus orang tua saya sekaligus besan saya, Bapak Wahyudin, karena mantunya beliau anak murid saya. Mudah-mudahan beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat teriring salam mudah-mudahan tercurah limpahkan selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa barik. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kita ini umat Rasulullah, umat yang terakhir. Oh mohon maaf lupa saya, yang saya muliakan Habib kita, Habib Pandanwangi,
Habib Rojak, mudah-mudahan sehat selalu beliau. Mohon maaf Bib, kita ini umat Rasulullah, umat yang terakhir. Setelah kiamat nanti tidak ada lagi kehidupan manusia di alam dunia. Jadi kita ini umat bungsu, umat bontot. Yang namanya bontot biasanya rata-rata rada sengke. Tahu sengke enggak? Woi, nyawa sengke ente. Anak bontot mah rata-rata rada sengke. Bontot mah kalau pengen apa-apa kudu diturutin, kalau nggak diturutin ngambek. Betul nggak Bu? Bontot mah kadang-kadang masak ogah, nyapu ogah, nyuci ogah, bebenah ogah, man palebadahar sok hayang ngeunah. Bener tuh? Tak sengke ngaranna tah. Kita juga umat bontot, umat yang rada sengke. Di mana sengkeknya? Ibadah jarang, maksiat doyan, baca Quran kadang-kadang, ngomongkeun batur unggal poe, tapi giliran maut sok hayang ka sorga. Bener Bu? Ya ibu orang bugel mau ke sorga apa ke neraka? Sorga apa ke neraka? Kira-kira ya orang bugel lamun ke sorga pantes apa henteu? Bu, kira-kira orang bugel lamun ke sorga pantes apa henteu? Kalau pantas kita buktikan malam ini. Bu, saya nunggu gerawan baik. Surga itu buat orang-orang yang suci, betul? Manusia pertama yang tinggal di surga itu Nabi Adam alaihissalam. Tapi kemudian Nabi Adam Allah turunkan ke alam dunia gara-gara Nabi Adam punya dosa. Teloba dosa Nabi Adam kan hiji ngadahar buah koldi, bener tuh? Sekelas Nabi dosana hiji diturunkan ku Allah di sorga ke dunia. Ya ibu orang bugel lamun pantas asup ke sorga, ditanya ku saya ti orok nepi ka ayeuna berasiki dosana. Jawab Minah, berasiki bau ngebuadeng, banyakan dosa sama pahala, betul? Sholat kita paling lama 5 menit, itu pun belum tentu khusyuk. Kadang-kadang awak maker sholat tapi hati jeung otak temilu sholat. Bener Bu? Ayo nuker sholat mikiran utang. Ayo Bu. Ayo nuker sholat mikiran ondangan. Nu parah maker sholat mikiran arisan. Bener? Tapi giliran neuleuh TV 2 jam ini husu jasa. Ini mulut diajak baca Quran ogah, diajak zikir males, tapi giliran diajak ngomongkan batur idih hobi jasa komo emak-emak mah bae lamun bab ngerumpi pe monyong-monyong kadang-kadang emak mama nggak boleh ngelihat di mata dia rada aneh pasti jadi bahan omongan, bener tuh? Sok ibu berangkat ondangan, aya nu kadak datang ondangan, pamajikanna geulis salakina jorek beak diomongkeun. Geus toel-toel bae, tu tempo awewe tololnya. Geulis-geulis salakina kos kitu. Eta nu rejak ngomong sarua edana dia ngajawab bae. Asana mah dipelet eta nyana. Atuh ibu-ibu mau ulah-ulah keur ondangan. Di pengajian bae masih ngomongkeun batur. Kadang-kadang ustazana sorangan diomongkeun. Ustazah datang ke pengajian make gelang gede beak diomongkeun. Bu, tuh tempo guru urang gelangna gede. Menang arisan meureun nyananya. Nu diajak ngomong nembalan bae deh, tapi konengna kos gitu. Eta mah asana gelangna mas ngora lain mas kolot. Atuh lah jauh-jauh saya
datang kertahlil man istirahat lah di Imam Abah Haji Wahyudin, di Imam Abah Wahyudin kadang muka ditu laju lempang di Imam Abah Haji Wahyudin ka dia lempang pula saya can ngomong ibu-ibu geus ngomongkeun cek kana mah aing teu ngadenge meureun ulah cicing bae pura-pura budak can ngomong karak datang doang aya ibu ngomong he eta ke gareng heuh make tongkat ih sial baturna ngomong ragak meureun nyana aya nu parah mah he kiai make batik kos RT ih sial jero hate engke sia lecek wae ieu udah jangan dibahas saya tahu yang ngomong yang mana Bu masih pantas masuk surga ya mahampura bukan ngecelin orang bugel kalau ngukur pantas termasuk saya yang ngomong kayaknya nggak pantas kenapa kita lebih banyak dosa daripada pahala betul nggak tapi untungnya kita jadi umat bontot yang namanya bontot biar kata sengke biasanya bontot mah paling disayang sama orang tua betul Bu makanya anak bontot mah untung-untungan kalau bapaknya kaya bontot paling banyak bandanya tapi kalau babanya miskin bontot paling belangsak bontot ah kita juga umat bontot walaupun umat rada sengke tapi Allah paling sayang sama kita amin woi melongo bae dia ulang ya tak acik ulang Bo masih hidup jadi walaupun umat bontot umat rada sengke tapi Allah paling sayang sama kita ya Robbal di mana sayangnya Allah sama kita Allah tahu kita hobi sama yang namanya maksiat makanya Allah kasih kita 3 bulan yang hebat yang mana 3 bulan yang berturut ini buat kita membersihkan diri kita dari dosa sama Allah makanya cuma 3 bulan ini yang termaktub dalam doa Allahumma barik lana fi merojak tanah siapa yang ngomongkan bulan siapa doa dahar nges peri nges balik dahar Allahumma barik lana fi rajaba wasa wa ballighna roma waghfir lana dzunu wa hasil maqasi idih tinggal dana-dana doang ngeunah amat ini 3 bulan yang dahsyat satu Allah kasih kita bulan Rajab di bulan Rajab ada satu peristiwa yang sangat luar biasa perjalanan yang sangat hebat yang sering kita kenal Isra Mi'raj saya mau cerita Isra Mi'raj nah, sebab saya yakin orang bugel kabeh nyaho sejarah Rasul Isra Mi'raj sebab katempo wajahna rajin ngaji kabeh nu rajin mah ulah amin ngaji henteu nu culas mah culas bae sarua tadi sama kiai kita guru kita Kiai Haji Umen panjang lebar sudah dijelaskan bagaimana sejarah Isra Mi'raj saya cuma menjelaskan inti dari perjalanan Rasul Isra Mi'raj adalah perintah ibadah sholat yang 5 dan sholat ini salah satu sarana buat kita membersihkan dosa kita kepada Allah Bu makanya sesibuk apapun kita serepot apapun kita sholat mah jangan sampai lupa betul orang yang sering ninggalin sholat derajatnya lebih hina daripada binatang balhum adol lebih sesat ibu nyawa sapi Bu nyawa sapi ente pernah nempuh sapi milu taraweh ke masjid pernah nempuh sapi berjamaah maghrib di masjid sholat tuh sapi sholat ente tapi lebih mulia sapi daripada orang nggak sholat di mana mulianya sapi masuk senajan teu sholat nongkrongna di masjid lah mana aya kiai sapi nongkrong di masjid eta bedug
Ayo mereka ngomong naon sih ya. Kulit nah Ustad, kulit naon? Aya beduk kulit aki-aki. Buset, sember sih ya. Dan orang yang rajin sholat Allah jamin hidupnya bahagia dunia akhirat. Ya Robbal. Tuh tempo Ustad. Aya eueuh di Google Ustad maut kelaparan. Aya eueuh. Ustad mah rezekina berkah. Naon sebabna? Sholatna rajin. Saking rajina Ustad, sholat Jumat bae mangkatna poe Kemis. Sekalian ngampar karpet meureun. Tuh sahabat saya Ustadz Jen, bu Ustadz berkah hirupna. Ulah Ustadz dia lah, ulah tengenah ngomongna. Saya bela contohna. Alhamdulillah rezeki mah berkah aya bae. Kau mau bulan ayeuna mah yeuh. Bu Rajab Sa'ban idih keur panen. Makanya pemajikan saya di tanggal 8 Rajab, sebab tanggal hiji saya di Mekah kene, eta di tanggal 8 Rajab nepi ka peuting ieu tara masak bu. Bener, unggal poe ngahaneutkeun berkat bae unggal poe. Ji, ieu jeung isuk dahar ieu berkat ieu isuk dihaneutkeun deui. Lamun aya, lamun eueuh mah ditungguan ku kula. Aya nu protes, wajar bae didinya mah berkah oge penceramah, sekali ceramah oge lumayan. Ceramah oge keur loba pas bulan Rejab. Isuk mah bulan Hafid sarua ku lagi kejepit. Atau bulan hafid yang ceramah naon coba nu hajatan oge teu meunang pamali nya abunya bener teu. Tapi kan rezeki Ustad mah lain tina ceramah doang. Saya bulan hafid eueuh panggilan ceramah, alhamdulillah Allah masih kena mere rezeki nu maot loba. Ji lumayan sekali nyolatkeun cepet 5 orang bae saminggu nu maot gope. Encan atako, encan pidia, encan mimpin tahlil sedang segitu oge. Makana kula malamun bulan hafid ngadoana lain diganti. Ya Allah, saha deui ieu nu maot Gusti. Nu maot teu aya. Ceramah sepi. Allah masih kena rezeki ka saya. Nu menta cai loba. Ih, hampura lain sombong. Cai saya di imah, ieu sakieu gocap. Ya, percaya tuh bu. Cai saya di imah, ya segelas gede kieu gocap. Percaya tuh. Pan saya mah teu boga pagawean. Paling di imah muter-muter tasbih, sampai putus tasbih. Oh kieu muter aku lama. Dan wiridan lain. Saya teu boga duit, curhat ke Allah. Ya, dangukeun. Lamun ibu teu boga duit mendingan curhat ke Allah, sebab lamun curhat ke tetangga dibereng minjem henteu diomongkeun heueuh. Bener tuh bu. Geus dihareupeun imah bae kula Allah teu boga duit ya Allah nu maot sepi deh Allah kula keur Allah-Allahan datang ibu-ibu ka imah. Bu nempo saya keur diuk laju bae teriak teu assalamualaikum waalaikum macan langsung teriak Ustad. Ieu mah nu edan beureun Ustad. Gandeng naon tulungan kula Ustad kunaon geus 3 bulan salaki kula teu balik-balik. Sabodo salaki didinya laju orang yang datang imah ka imah saya rek menta cai Ustad pangdoakeun salaki kula ami tere balik. Oh cok kula tenang cai mah aya kula nyokot cai ke dapur segelas henteu dinaunkeun ditiupan doang yang minum. Ami salaki ibu tere balik man samemeh nginum maca heula bismillah 1000 kali ulah napas. Ustad atuh kula pae. Pan kan lamun ibu pae salakina balik. Bener tuh. Nu penting judulna salakina kan balik. Oh ngomel nyana. Atuh percuma salaki aing balik aing pae mah. Cokulah imah heureuy ibu lamun teu kuat 1000 kali bismillah geus 3 kali bae bismillah ulah napas nginum sisana si beungeut mudah-mudahan ke salaki ibu inget ka wajah ibu laju balik. Nuhun Ustad.
Kula pamitnya, mangga, pamit, selaman, mere amplop, dibeset, gocap. Sagelas. Caina mah cai galon isi ulang eta. Modalnya goceng segalon. Jadi beraha gelas kali gocap. Idih untung loba Ustaz. Menang 2 minggu datang deh ke mas saya. Assalamualaikum, salam. Ibu, mohon Ustaz sehat. Alhamdulillah awak mas sehat. Kumaha salaki tos aya kabar atau tos uih salaki atau sehat maot Ustaz. Waduh, jarang hati aing salah maca doang asana ya. Yang penting konsekuensinya satu. Ikuti dulu perintah Allah, tinggalkan larangannya, maka Allah bakal jamin semua kehidupan kita bahagia dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal. Makanya anak-anak kita ajarin suruh pada sholat. Tileletik, didik kita sholat. Ya Bu ya. Yo. Woi. Sholat ente ya. Sholat ente. Ditanya dia kuai. Sholat ente. Benar. Namun sholat ditanya, bisa dibuat kok dia. Subuh berapa rakaat? Hah? Oh benar, sholat berarti sih ya. Johor. Oh cakep. Asar, maghrib, isya, taraweh. Wah. Biang kerok taraweh ya budak leutik ya. Ayo berapa rakaat taraweh? Lamun bener diberi hadiah ku panitia. Berapa rakaat taraweh? 2 tilu salah eta mah jeung witir. Ieu mah tarawehna doang. 22 salah. 24 loba teuing. Sanu jawab 20. Salah. Nu bener 2 rakaat. Pan 22 sholatna. Hayang nyawa 20 sekaligus amun teu olab sia. Orang kalau rajin sholat dapat pahala nggak? Kalau pahalanya banyak mati masuknya kemana? Kuburan. Siala juga surga berek lewat mana sih ya? Atau kuburan heula karena ka surga. Cek budak sial aing salah malu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah, sesungguhnya sholat bisa mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Orang yang rajin sholat gak bakal mau berbuat maksiat sama Allah. Benar. Orang yang rajin sholat gak bakal mau ngomongin orang. Benar. Aya nung protes lah cek saha tetangga kula rajin sholat maksiat mah hobi. Aya nu kitu. Tetangga kula rajin sholat Ustad ngomongkeun batur mah unggal poe. Aya Didi serba aya di mana? Mana buktinya kalau inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Saya jawab malam ini, dengerin. Sesungguhnya salat bisa mencegah daripada perbuatan keji dan munkar kalau tingkah laku kita, akhlak perbuatan kita, etika kita mencontoh ketika kita sedang sholat. Sebab apapun yang ada dalam sholat sedang mengajarkan kita biar jauh daripada perbuatan keji dan munkar, biar bahagia dunia akhirat. Apa yang sholat ajarkan sama kita? Satu, sholat ngajarin kita jadi manusia kudu pinter-pinter jaga mulut, kudu pinter-pinter jaga. Ditanya ku saya, Bu, orang sholat boleh bersuara nggak? Boleh bersuara nggak? Boleh. Pan aya rukun kauli usoli fardul maghribi bersuara henteu? Jadi temen mah kos nu gagus ya, ngegereng doang. Eta lamun ka tarawih jawab amin sa masjid ngegereng kabeh.
Orang sholat boleh bicara nggak? Boleh bicara nggak? Enggak. Dengekin pertanyaannya. Boleh bersuara, tidak boleh berbicara. Ibu ke sholat johor, menang 2 rakaat, Allahu Akbar, anak datang, narik mukena, mak minta duit mak, minta duit mak. Mana ke sholat pakai ngejawab, keheula aing sholat heula. Atuh batal. Jangankan bicara satu kalimat, bicara satu kata, bicara satu huruf yang memberikan arti dan makna, batal sholat kita. Betul? Indah yang sholat ajarkan. Silakan bersuara tapi jangan bercara. Terapin di kehidupan sehari-hari. Silakan ngomong tapi jangan banyak ngomongin orang lain. Betul? Ingat, salamatul insan fi khibzil lisan. Selamatnya manusia tergantung bisa dan tidaknya menjaga lisannya. Insya Alhamdulillah. Bu, orang kalau kita tabok pakai tangan sejam 2 jam sakitnya hilang. Tapi orang kalau sakit hati gara-gara ucapan sampai mati rasa sakit hati tidak akan pernah hilang. Betul enggak? Betul? Makanya mulut dijaga. Insya Alhamdulillah. 1. 2. Yang sholat ajarkan sama kita khusus buat perempuan, kudu pinter-pinter tutup aurat. Kudu pinter-pinter tutup. Saya tanya, Bu, di Google perempuan lamun sholat pakai mukena henteu? Nu ngaranna mukena ketutupan kabeh henteu? Henteu. Eta beungeut. Ketutupan mah kos mayat anyar sih. Siwal wajhi wal kafain. Yang boleh terlihat cuman wajah dan 2 telapak tangan. Selain itu harus tertutup. Betul? Seandainya pakaian sholat diterapin sama perempuan di kehidupan sehari-hari, maka perempuan tersebut akan aman jauh daripada perbuatan keji dan munkar. Alhamdulillah. Lamun ibu terpercaya, buktikan puting ieu. Kira-kira beres acara jam 1 ibu keluar imah make mukena. Aman, yakin kula mah. Ula-ula RT, ustad oge nempona lumpat. Makanya yang punya anak perawan bilangin, yang punya anak perempuan keluar rumah suruh tutup au. Islam itu sangat menghargai wanita. Makanya perempuan kalau keluar rumah jaga kehormatannya, jaga harga dirinya, tutup auratmu. Betul? Neng di oi siapa ditanya jeung ustad oi kos tukang kue saya begitu ngapa neng, nah iya begitu oi. Di Islam setannya aja pakai baju sopan neng. Kamu jangan kalah sama setan Islam. Lihat kuntilanak kalau gentayangan tengah malam bajunya sopan, pakai gamis warna putih. Gua tanya, pernah ngeliat kuntilanak gentayangan pakai tank top? Pernah nampok kuntilanak menclok di pun rambutan pakai legging? Ji sopan. Komo baturna pocong, wih lebih sopan pocong mah. Kuntilanak mabukna kedompok, pocong mah henteu rapet biasa. Lah ustad dok kabeh setan sopan, eta tuyul telanjang bae. Wajar tuyul mah leutik keneh. Mana kersibuk meureum. Makanya sering saya bilang zaman sekarang, maaf, paha ayam sama paha perempuan itu lebih mahal paha ayam. Betul? Kenapa? Karena ayam lagi hidupnya nggak pernah kelihatan pahanya, ditutupan ku bulu. Hayang nempo paha ayam atuh kudu memuncit kotok. Bener tuh? Lamun boga kotok, lamun teu boga meuli sabelah 7.000 percikan. Eta gua ditutupan ku tepung. Bener bu? Lah iya. Makanya bilangin yang punya anak perempuan, kalau keluar rumah suruh tutup au. Iya cicing di bugel. Waduh, segitu keluar rumah pakai celana pendek.
awewe mending lamun mulus nempona rada ngeunah kepanon teu ceri teu nyeri ieu mah idi make celana pendek betis nyok wade hidung urut koreng ambal ayah laju digaruk ngebul beh bati. Dua. Yang ketiga yang salat ajarkan sama kita, jadi manusia itu kudu bersatu, kudu kompak, jangan dipilih-pilih, jangan dibeda-bedain. Lihat orang salat masuk masjid, di masjid semua sama, di masjid nggak ada pangkat jabatan, nggak ada kaya, nggak ada miskin, betul nggak? Betul? Nggak pernah kita ngedengar DKM sholat Jumat pengumuman, bapak-bapak untuk Jumat poe ieu nu ijazahna SMA dihareup, nu SMP di tengah, nu SD di panto, nu teu boga ijazah di handap bedug sholatna. Ada nggak pelaturan kayak begitu? Nggak ada. Walaupun sampean nggak sekolah, kalau masuk masjidnya duluan silahkan isi barisan paling depan, betul? Tapi walaupun sampean ustad, kalau datang ke masjid belakangan, di belakang tan. Iya mentang-mentang ustad, ari dateng panderi, ari hayang diharup, ayo jamaah disempar-sempar, mikir. Aing ustad tolol, ustadna tolol deh. Betul nggak? Heh, sampean mau orang mana juga sholatnya sama, ngadepnya ke kiblat, takbirnya sama, Allahu Akbar. Lu mau orang Jawa kayak mau orang Batak kayak mau orang Sunda kayak sholatnya sama, betul? Pernah di masjid Sugan, di masjid Bugel aya imam pengumuman sholat maghrib, bapak-bapak maghrib poe ieu niat sholat karena kita berbangsa-bangsa berbahasa-bahasa, silakan niat sholat kumaha bahasa daerah masing-masing. Useh orang Betawi pakai bahasa Betawi, niat saya sholat maghrib 3 rakaat buset Allah gede amat. Orang Sunda pakai bahasa Sunda, mana Sunda itu tuh Jawa Barat, Bandung, Garut, pan orang Sunda itu mah Sunda halus, dabunya tegas orang Sunda Tangerang rada kasar, itu mah halus. Bu, saya karak balik di Cianjur, isuk-isuk saya keliling ke kebon, eta orang Sunda ngomong punten bae punten, aya 2 menit mah panjang, punten ada. Makanya orang Sunda itu mah jarang jadi tukang parkir, jarang. Kabel teuing. Mobil rek mundur, nyana di tukang mobil rek ngomong stop oke kepanjangan. Stop. Atau keburu kageleng ku mobil. Sok bayangkeun namun orang Sunda niat pakai bahasa Sunda, usoli padahal maghribi 3 rakaat. Allah anu agung. Buset digigirna orang Tegal. Pakai bahasa Tegal manang medok usoli patoning maghrib. Rame masjid. Ente mau orang mana juga sholatnya sama, betul nggak? Ngajarin kita kudu sama-sama, jangan dibeda-bedain, jangan dipilih-pilih. Ya mah kadang-kadang orang dipilih-pilih. Aya jelma beunghar maot nu tahlil loba. Abo jika noge semangat jasa wah giran nu miskin maot nu tahlil saeuti jikir kos nu bengek lah iyalah belum tentu yang kaya itu lebih mulia di hadapan Allah daripada yang miskin, betul nggak? Ingat, inna akramakum indallahi atqakum, kita semua di hadapan Allah sama, yang beda ketakwaan kita kepada Allah subhanahu. Alhamdulillah. 3. Yang keempat, yang sholat ajarkan sama kita, jadi manusia nggak boleh sombong. Bu, orang sholat sujud ente, sujud itu ngajarin kita jadi manusia nggak boleh sombong. Bu, orang kalau sujud hampura ya mah, hampura. Ibu lamun sujud, maaf ini mah maaf. Kalau sujud muka sama pantat tinggian mana? Kersujudnya mah kersujud, muka sama pantat tinggian mana?
Padahal maaf, orang yang dibilang cakep mukanya apa pantatnya? Orang yang dibilang ganteng mukanya apa pantatnya? Nggak mungkin orang ngomong, itu Ustadz ganteng amat pantatnya. Ibu beli bedak dari mulai yang mahal, MS Glow, Nahda, Wardah, Empon, Sari Ayu, Marta Tilaan, Pipa, Paralon, Keran. Tuh bedak dipakainya di muka apa di pantat? Ada nggak yang pakai bedak di pantat? Ayah, herosin bedakna, bedak budu. Tapi mohon maaf, muka yang kita puja-puja, muka yang kita damba-damba di bawah ketika sholat, pantat yang kita anggap hina di atas. Betul? Ker sholat oke banget sih makalah jeung pantat. Apa yang lu mau sombongin, apalagi di hadapan Allah. Betul Bu? Apa yang kita sombongin? Semua yang kita punya titipan dari Allah. Yang kaya jangan sombong dengan hartanya. Betul nggak? Kalau ada orang kaya yang sombong makhluk Allah cuma satu, setan doang sombong. Jadi lamun aya nu beunghar ada sombong, nu beunghar baturna pejabat sombong, pejabat yang cakep sombong, yang cakep set, yang ganteng sombong, yang ganteng set, ustad sombong, ustad buset sial, iya mas setan bari melotot kai. Apa yang mau kita sombongin? Semua punya Allah. Betul? Betul? Nih 4 yang sholat ajarkan sama kita. Jadi manusia tidak boleh sombong karena semua yang kita punya titipan. Terus tercapai ente atau buku aja modal celi doang. Jadinya mengona tengah di penderitaan Ustad. Sebenarnya saya lagi kurang enak badan ini Bu, makanya tadi mau berangkat di servis dulu sama driver saya, mantunya Abah Wahyudin, itu driver saya, itu supir saya, jadi supir sekaligus tukang urut. Jadi dikerokin dulu sama beliau itu, makanya rada enakan badan ini. Doain biar sehat ya Bu. Lanjut Bu, masih kuat? Sejam deh kuat? 2 jam? 3 jam? Ini hebat. Ibu-ibu kuat 3 jam. Kula mah sejam oke loyo. Atau ibu bagaimana tuh kuat jadi handap? Lu capek mau di luhur. Makanya pindah ke luhur, dia ke dia ngomong, wah baik sih. Bu, ceramah masaru abae, rek kebel, rek sakedeung, amplop mah geus menang ngelem. Cek ibu-ibu, lah kiai ceramah ngomongin amplop mah lulu, kula mah teu butuh amplop. Eusin oge henteu. Ye, kula mah dibere ku panitia, alhamdulillah henteu oge teu naon panitia adi teu isin mah. Tenang panitia, ulah di pikiran amplop mah, usahakeun bae heula. Bohong ketang bohong. Amplop nomor 2, nomor hijina berkat, penting berkat mah. Panitia bungkus di ayeuna, lamun bisa make kardus urut kulkas. Ulah make kantong kresek besi acak-acakan di mobil deui lah. Mas kula mas alana kula trauma jeung kantong kresek Bu, trauma bener lah. Saya can boga mobil, ceramah masih naik motor, Mio. Salah sedikit wajar keles. Ubur-ubur ikan lele. Sorry, salah sedikit le. Bu, ceramah karena motor, acara-acara akad nikahan,
make motor eta dibere berkat ku tuan rumah tina kantong kresek eusina bekakak sapotong sangu jeruk salak jeung cau disangkutkeun di motor eta lembur serem sial woi kula naik motor ngebut naik motor jasieun si horeng dihareup aya lobang tak keburu ngerem saya dihantam ceker jebol plastik eta berkat acak-acakan jeruk ngegelonjong nyebrang jalan atuh bayangkeun jam 12 peuting kula mulungan jeruk namun aya motor lewat kula nangtung kieu bae kula ya cak naik motor lagi apa Pak Ustad nungguin ilham pugu aing nungguan sia lewat rek mulungan jeruk aing isi eta mah kula ceramah masih make sorban kene pan ayeuna mah kula teu meunang make sorban ulah make sorban make koko ge teu meunang ku guru geus kieu bae ya kos RT eta berkat dibungkus ku kula make sorban bo sangu nempel di salak sangu atuh sangu pasir mal dulu sangu balik bae ke imah di dahar ku budak saya segitu keur teh beletak wadaw ulah ngomong kunaon dak sangu can asak meureun bi lain can asak sia melek heula segitu melek bi pan pasir mal dulu aduh nu rapi panitia pakai kardus ya tuh kos orang Malingping saya pernah ceramah di Malingping eta kula ceramah kos kieu ya bener dibawakeun berkat pakai kardus urut kulkas wadai pan kula mah di mobil tara diuk di hareup di tengah bae atuh kula nya pepet bagi dua jeung kardus balik ke imah jam 4 kula penasaran teriak ke majikan mi gunting cok majikan aya naon ieu balik ceramah yakeun budak aing penasaran jeung isi kardus yang make tali rapia di lakban saya itu digunting kusa dibeset-beset terbuka eusina kelapa kolot harap jadah doang aing isuk-isuk digawekeun kelapa sugan dihandapna aya sangu jacau aduh kula hees tos subuh jam 11 panitia Malingping telepon Kiai hampura aya naon Ustaz salah mere berkat ya ai ieu berkat saha dagangan batur ya terus ieu kumaha geus jeung Kiai cenah ikhlas ayeuna kula beurang dagang kelapa hareupeun imah Allah nu rapi panitia make kardus terus 4 yang kelima yang sholat ajarkan sama kita jadi manusia harus berilmu fakulu man bighairi ilmin ya'malu amalhu mardudatun la tuqbalu biar kata rajin sholatnya rajin sujudnya rajin tahajudnya ari teu pake ilmu nama mardudatun la tuqbalu ditolak moal diterim nauzubillahi min Habib kemana Habib kemana balik poho keur ceramah saya baru datang diajak ngobrol sama beliau obrolan tingkat tinggi cak Habib ya karak 1 kilo waing dibere ilmu karak 2 kilo encan miliaran kilo sana. Alhamdulillah saya baru ketemu sama beliau man pasana ulah ngomong kanu lain sia doang nu ngomong ya cak Habib karena saya tahu Ustadz ini rada gila gitu. Aduh aing bah hati-hati bah amin alam mana berkatnya oh iya siap bagus jengkula aya weh itu nggak sebaralik kabeh kula kebeakeun
Aduh, Bu, saya sila Bu ya, maaf ya Bu. Asal cangkel amat sih. Tadi nama niatna rek sakedeung ceramah sebab cek kehumen orang bagi-bagi waktu baiknya sering 45 menit siap ke haji man ke haji teh heula mangga kayak acara dia weuh tadi mah rek sakedeung berhubung ieu di nu ngundangna besan asa teu ngeunah jasa lah kurang lebih sampai jam 4 lah sanggup sampai jam 4 benar sanggup diuk di diuk kula balik aduh hai. Yang kelima yang salat ajarkan sama kita jadi manusia harus beril fakulu man bigar yang ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu sok sanajan rajin salat na rajin tahajud na rajin duhana ari teu make ilmuna masarwa bae mardudatun la tuqbalu ditolak moal ditarim ulah-ulah salat di bugal salat di hareupeun Ka'bah ari teu make ilmuna mah moal diterima bener tuh. Makanya cariin ilmunya di mana ayana di majelis ta di pengaji di pesan alhamdulillah aya pengajian ibu-ibu di Bugal poe naon Senin aya Selasa Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa si ayah bae buku kula makan nyebutkan poe pengajian bapak-bapak na aya budak ngorana ayo ngaji bang ngaji sebab orang sekarang nih ke majlis talim ogah ke pesantren nggak mau ke pengajian ogah ngajina di Google bener tuh di internet orang yang belajar tanpa guru sama juga belajar sama setan naudzubillahimin ayo ngaji pan pesantren ayah majlis talim ambalaya bener tuh awas makanya orang sekarang mah sholatnya macam-macam karena tengah ngaji teh tadi iya mah hampura saya pernah sholat di rest area eta keur sholat saya ribut jeung batur kumaha ribut yo dicontohan ku saya sholat berjamaah ya digigir kula anu sholat eta sejadah dua nangtungna beak kabeh mending ngengkang doang mah kelingking saya ditincak kelingking ditarik ku saya ditincak di kunyana ditarik ditincak di menang 2 rakaat digiles ku aing sukuna cek kula modar sia akhirna kula batal nyana batal nu bikin enak nyana ngomong Pak kok bapak nginjak kaki saya dijawab bos saya lu duluan yang nginjak kaki gua kalau lu nggak nginjak kelingking gua nggak nginjak kaki lu apa jawaban dia cek nyana oh bapak nggak ngaji sial Pak kita ini berjamaah cek nyana yuk kita ini berjamaah yang namanya berjamaah harus rapat Pak makanya saya injak kaki bapak sebab kalau nggak rapat diisi setan dijawab ku saya lu setannya tolol wah jabrik dengerin gua ngomong pakai bilang gua nggak ngaji bener berjamaah itu harus rapat maksudnya diisi setan kalau kosong ukuran 1 orang lain nginjak kelingking aing mana kercantengan pandi pikih juga diajarin tata cara sholat yang rapi laki-laki kalau berdiri kakinya dibuka bener dibuka man ulah lebar-lebar awe mah ada dirapetkeun ulah dibuka awe mah bisa asup angin lalaki mah kudu dibuka sebab lamun dirapetkeun moal bisa sujud senep kagencet setiap pikir ngajarin pasti ada manfaatnya betul enggak ulah jauh-jauh yang contoh tuh sholat di kota-kota besar Al-Ajom misalnya di mana eta jalma sholat takbiratul ihram loba ngangkat leungeun macam-macam anu ngangkat leungeun kos ngadorong mobil mogok Allah ada anu kaluhur sih ya Allah anu kagigir Allah
atuh batur ngejengkang giginya. Anu pelit biasa. Allah segitu dong. Bener sih ngangkat tangan mau urusan sunnah, nggak sampean angkat pun sah-sah saja sholatnya. Tapi kan kita nyari keafdolannya, nyari pahala sunnah buat nambah-nambah pahala, betul nggak? Atuh iya, tengah ngaji gitu dah. Makanya ngaji biar sholatnya rada diterima sama Allah, rada rapi, betul? Nih, kayak besok taraweh Ramadan, ini dengerin. Rata-rata makmum jamaah lamun sholat taraweh, iya mah jujur bu, lamun sholat taraweh demen imam yang cepat apa yang lama? Jujur, pokoknya malam ini jangan ada dosa di antara kita. Demen imam yang cepat apa yang lama? Tuh sarua kos di lembur gula. Tapi cepat juga jangan kecepetan, khawatir bacaan yang gak bener, tumaninahnya gak kebawa, yang ada capeknya doang kita taraweh, betul nggak? Lama juga jangan kelamaan. Makanya mohon maaf DKM, besok nih taraweh sebulan lagi, masjid apa sih namanya tadi? Al-Mu'awanah hampura ieu mah nu kira-kira umurna 60 lah jadi imam. Jadi kebal. Di lembur saya pernah kejadian 3 poe taraweh 3 kali ganti imam. Nu kahiji imamna aki-aki. Masyarakat datang ke imam saya, Ustad, bejakeun tuh aki-aki semua jadi imam. Emang kunaon cangkeul? Atuh sia nu ngomong teu berani. Ja aki-aki na jawara. Ulah datang ke imahnyana. Assalamualaikum, salam. Ada apa tad? Kong. Isuk mah Ramadan, ulah jadi imamnya. Bung, ngambek. Wes bisa. Pan eta musola wakaf aing. Atuh aing heula kudu jadi imam. Ih, sia ngambek. Jah atuh geus. Atuh main wakapan sih. Cek ulah ka jamaah geus kajeun. Nya malam pertama jadi imam. Emang kunaon kitu Ustaz? Beusi paeh penasaran. Geus kajeun. Bener, malam taraweh. Pan taraweh pertama mah jamaah loba. Bener tuh, Bu? Bow, eta imam, masya Allah. Idi, jam 11 taraweh karak anggeus. Atuh macana hiji-hiji sekali baca batuk 2 menit. Mana samping merosot bae samping. Maju ke hareup aki-aki cek aki-aki, zunya jaya we. Ora kata ini, ora kata itu. Allahu Akbar. Cek budak ngora, oi injek gas naon puguh metik huntuat maca hiji-hiji sekali baca batuk 2 menit samping merosot. Bismillahirrahmanirrahim. Samping merosot atau ngagulung lah samping. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngagulung deh samping. Atuh sampai waladolin gulungan samping di leher. Mana teu make celana aki-aki. Atuh segitu sujud panakol beduk kemana-mana. Budak leutik di tukang hudang ti heula. Noel, hudang. Anu tu tempo imam sujud sukuna aya 3. Cek batun, hei lain suku eta mah abis naon standar and make. Atau segitu 4 rakaat taraweh nengok ke tukang, assalamualaikum, tinggal 3 baris sakitu lobana bae akabeh. Makanya ulah nu kolot mangga sudah jadi imam. Kasih kesempatan yang muda, betul enggak? Yang muda juga kudu hormatin yang tua. Iya mah mentang-mentang budak, waduh malam kedua taraweh imamnya tukang ojek. Incuna ana tah incu aki-aki. Waduh imam tukang ojek teu make rem. 15 menit taraweh rengsek kabeh jam witir-witir nah. Atuh kumaha rengsek dijantak-jantak taraweh. Segitu maju ke hareup cek tukang ojek, sudah taraweh deui. Allahu Akbar, cek aki-aki modar aing dak. Karaki aing mah taraweh digentak-gentak. Bau Fatihah sekali napas.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kos tarawih urang ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cek budak ngora, mantap. Ini baru imam. Mancek aki-aki modar aing. Eta aki-aki tarawih menang 4 rakaat, udang sujudnya kelan cangkeng. Menang 8 rakaat, aki-aki pulang nengteng sendal. Ditanya ku RT, kemana kong? Balik teh. Pancan angges turun bero aing tolong. Jangan. Akhirnya malam ketilu diganti deh imamna. Malam ketilu imam diganti. Biar jamaah betah, aki-aki ulah jadi imam. Komo tukang ojek mah. Malam katilu imamna kori. Kos tadi kori tah. Ngenahan teh suarana. Bau sugan bae jamaah kori mah betah meureun. Segitu maju ka hareup kori. Ibu-ibu masih tukang geus nempo bae. Pan ibu-ibu di tukang tarawih lain. Geus nempo bae. Saha imam nanya. Emang urang aing ngelamun laki-laki balik. Emang urang kemari tarawih laki-laki aing saur kebeurangan. Segitu maju kori cek kori subuh bakum. Baina taswiyati sufufi min tamamin sholat. Di tukang biijah jeung biunah ribut bae duaan. Cek biunah ijah aya kos kieuana. Ieu mah imamna anyar deui meureun. Heueuh. Maju qori sholli sunnat tarawih rakaataini. Allahu akbar. Cek diijah unah panjang amat. Aduh takbirna panjang komo bacaan sih. Lah nyaoke mah aing mendingan aki-aki deui bae. Eta imam keur maca Fatihah di tukang biijah jeung biunah keur tebak-tebakan. Cek biunah ijah meres Fatihah cek sia imam maca naon. Cek aing kuliah. Cek sia unah kulhu. He di mana-mana oge panjang heula itolol pendek heula. Kuliah kulhu kuliah kulhu. Imam ngadenge cek imam sial. Aing dia pakai tebak-tebakan. Diganti ku aing salah kabeh sia. Beres maca Fatihah kedenge suara imam. Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah ijah kulhu unah. Kuliah kulhu yasin. Cek si ijah unah yasin. Aduh ieu mah kolak aing basi. Bala-bala lodoh, bala-bala. Cepat terlalu jangan, lambat terlalu juga yang sedang-sedang sajalah. Yang penting syarat rukunnya ke bawah, bacaannya makhrujul hurufnya ke bawah, insya Allah sholatnya sah diterima sama yang maha kuasa. Amin ya robbal, amin ya robbal. Makanya cari paham, alhamdulillah. Cek guru saya Ustad lamun ceramah jamaah geus paham geusan ceramahna. Paham? Cek guru saya Ustad lamun ceramah geus 1 jam rek jamaah paham ke rek henteu ke geusan ceramahna. Saya biasanya ceramah cuma 1 jam bu, mau di Google kayak mau di Jakarta kayak mau di Jawa kayak 1 jam, lewat dari 1 jam hitungannya lembur. Ini yang kelima, yang sholat ajarkan jadi manusia harus Yang keenam, yang sholat ajarkan jadi manusia kudu banyak-banyak berdoa. Al insan bitabkhir wallahu bitakdir. Manusia cuma punya rencana yang menakdirkan Allah. Biar rencana kita sesuai dengan takdir Allah, rayu Allahnya dengan doa. Bu,
Menurut lughah as-salatu du'aun, salat sama juga berdoa. Allah cinta sama orang yang rajin berdoa. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, mintalah kepadaku maka aku akan menijabah apa yang kau minta. Dan Allah benci sama orang yang gak pernah berdoa, termasuk orang sombong yang gak pernah mau berdoa sama Allah. Na'udzubillahi min. Berarti Allah cinta sama orang yang rajin sholat karena rajin berdoa. Allah benci sama orang yang sering ninggalin sholat karena tidak pernah mau berdoa, termasuk orang sombong yang gak pernah mau berdoa. Na'udzubil. Tuh, makanya banyak-banyak berdoa. Kalau malam ini saya kasih kenang-kenangan doa, mau nggak? Nih doa luar biasa nih, doa cepat kaya. Amin atuh. Ayo ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa dibacanya habis sholat. Habis sholat fardu sebanyak 7 kali. Berapa kali? Berapa kali? Paham? Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Biar cepat diijabah, ditambahin lagi bacanya habis sholat tahajud sama habis sholat duha sebanyak 11 kali. Berapa kali? Habis sholat tahajud dan duha 11. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Lamun doa iya diijabah, lamun doa iya diijabah, insya Allah hirup mual susah. Amin. Tapi lamun gas benghar ulah pelitnya ya, awas ya, lamun pelit miskin deh dia. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Rek lu panjang penuh pondok. Saya pengen tahu orang bugal sampai di mana batas kesabaran ini. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'tini. Nyawa artinya Allahumma ya Allah a'tini, berikanlah kepadaku. Menta ya, mudah-mudahan diijabah ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kencang, Allahumma a'tini wa nususuki wa ma Yamaha wa Honda wa ma Innova wa Avanza. Hei, tuturkan sih, hahaha. Kunaon sorry? Hah? Mobil? Pan saya mere doa bener. Cak saya lamun doa iya diijabah pasti hirup mual susah. Bener tuh? Iya bener sih kulama. Allahumma ya Allah atini, berikanlah kepadaku wa nususuki, Suzuki ya Allah, rek motor rek mobil yang penting merekna Suzuki, wa ma Yamaha jeung Yamaha, komo jeung Honda mah. Cak ibu-ibu sial ya kiai. Aing bismillah aya 5 kali. Ya Allah, doa mah terserah. Ibu mau pakai bahasa Arab kayak bahasa Indonesia, kayak yang penting kita mau berdoa. Alhamdulillah. Nih 6 yang salat ajarkan sama kita, adanya di bulan Rajab. Bulan yang kedua yang Allah kasih setelah bulan Rajab adalah Sa'ban. Yang ketiga Roma. 2 bulan ini pembahasannya nanti kalau diundang lagi ya, PR. Itu namanya strategi dalam ceramah. Jadi dalam ceramah ulah kabeh diirit-irit biar orang Google penasaran. Enggak segitu bae ibunya. Pas jam 12. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah buat kita semua. Yang gak mau ibadah biar rajin ibadah. Yang udah rajin ibadah mudah-mudahan istiqomah dalam ibadahnya. Anak-anak kita soleh dan solehah. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Allah berikan kita rezeki yang halal melimpah dan barokah. Allah takdirkan sebelum kita wafat bisa berangkat ziarah ke makam Rasulullah, bisa tawaf keliling Ka'bah, sa'i Safa Marwah. Puncaknya ketika Allah cabut nyawa kita, mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli su'il wa ma'mul wa ila hadratir Rasul
wa summa ila hadratin Nabiullah Khidir alaihi salam Balian bin Malkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana binuri hidayatika ya Allah kama nawalta al-ardha binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muhallal ahwal hawil halan ala sanil hali bihaqqi hadhihi al-wasilah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kiranya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Benar dari Allah, salah dari pribadi dan hawa nafsu saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.